Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. Le afa awa wai ona no fo yono fo kabineta ile so le mai anyai ona fa tauto minister for weto ofa. Mo minister na fa tete ai la lol fa unga fa to tasi le fiongol pale mi e tu sai male tu la fo no fa mai. O le sultasi il tae o le sol sounding o le whaatautonga, i le moto o le ofisa o le ao le malo i wailele. O la tō fionga e au fiaini wawa malolo eti, langa ai atu funga, mau usia osi pue mai, ma le sunga fale o mawai ngatiti maya. Peita ai o le whaatete ai o ulua i minista to ofa, o se swinga na taunu uiai, leilo ilonga ale tamaita i pāle mia na ua le ai se whaatuatuanga o le vanga lulu e whaatasi ai o minista, sa iai e tolu. Ma le fionga le pale mia, le fionga ya mulipola ana losa ale mulio o le minister o tinama tamaita i leo talaki la mo stela le minister o bisnisi ala manuia maleipa, pou muli nuku o ne semo, sa avea minister o sota inga mawhamtalanga teknolosi, o le sunga la auli o le maali e tuapola ta Ivan Fosse Schmidt, o whaatea ona o molianga o lo whaia leo whaasanga i ateia, e sa o tanga i le maliu o le tama o nga universite au tu au maletino. O lo whaatautonga, e whaiela nā fionga i le au mamalu le malo tu to tasi o Samoa, tui maleli whano wa le toa so alau vile lua. O lo otua ia le fionga le tamaitai pale mia, fia me nao mimta a whalele fia muli o isi whaipule, o lana vaenga wha upu whaia le wha sa ile tu la whono. Na ia sao noa tali atua i le fasilia le li tu stala o le Samoa Entertainment TV, ngana sa vea manuia i sona finangalo, e toe teu wala mea ai le lato mata upu. Ile tasi. Mai tau mai ala tunu o lewa va le fonga va ai lo tau vai fa fai le tu le foi silsila mai foi le tunu yo upu tu sa tu lo fionga o lo tau tu pa o le pai ma le au lie ma fola tu lo ya vai nga upa o ise to fai lo fionga te u le lo toi fa le vai fa fai le mai tau mai le tunu o te Leilua po le atuanga teu e te wa pe fa pe o le memonia ia e le fia muli le tu la fono le vaenga a o aia le foi na mato o fatasi uma mo moli atu le tunu o mato ti sa vali tu la ai le la o mai tu le malo ai fa tu ono le wa fia le stanga tomato o ile ila tona ese me fa because that's fundamentally le mele e tupui o le vaenga foi la mato vaenga e le osta imalosi e fa ngalo power e fai ele mele. Pewhea tūla i mai o no mau ese i whina ngalo whai pule, o no iai lava mta whai o i tau awe wha tula whono mālau mea i tofie a whiai e wha tau nuu ini whai unga. O nisi o ia whai unga le o maea o na whai e pei o na oto atu i lunga. Sau no fo le whionga whia me o le wha atua ina, po le wha atua ina o lana taita inga wha pāle mia e fili iai le pāle mene o Samoa e le whaia e le vaenga wha upu whai. E ei fo ia inga wha le wha vai e mālau meo le nāla sanga. Ma ue ia nofo sauni iai e whai ilu mā meo le mōta whono Samoa. Ia ma ue pēr le tō vai le on sa e ma le wha palpale o le tō wha sa ili ma le wha autanga i ta i whili o le atunu e ta atia mai iai taun unga o le neima tā upu. Ua mai a wha tauta iai le seiri ngā lima o malianga tau tupe i le vā o le malo Samoa mo komiti whono wha vai tū malo e tolu mai savai. O i tū malo e au fia i whaasale le anga numero tasi, whaasale le anga numero wha, ma waisi ngā no tasi. O tamua ai le whamtu i nātu vai ngā tūpe o le miliona lona tolu. Mō le whaaua wina o ati na e i tū malo. I le mai ai o ilo ilonga li poti suetusi, i le whaonga aina o le miliona mo ati na e i tū malo o pasi alo i ai. O kumits whaafoel ploketi o ati na e i tū malo i lana whontanga i le aso tūtolu o te semalu o lua wha. Le whaamtu i nātu le miliona tā lano na tolu e amata atu le sala wonu sfuluafe po le sfuluonu pasene mo le whaangau i o ina o fisa o whono whaavae ai tū malo. Ua mai a pāsia fo el komits whaafoi ta ialo ati na e nisi nei o i tū malo. Mai o le a whaapea foi o na whaamtu atu nā vae ngā tupe. Lima salau wha sfuluafe mo le whaatino ino poloketi o ati na e mwha mua ai tū malo. Whaulo ta whale so o ma Yesu. O le ngoa le nao le pese leo la tau whaafonga mai iai i oe.
e sa o le leile fatu pese o lo tatou vavao ma tamu fai sa ili le sa o ma le se o i foi ua le lei a oi o le anga o mea nei e ma vae ma pala e sa ili so tano fonga i le langi ma whapeane fau so ta fale e so o ma Yesu. Ilato e latatane a ole no poali e tu io utarane ele ai oso uma ota ile nei la lolani a uala vasia pale se ia o ko ia tu le maota i le lani i mamamalu sili sili ta te mana o tu na talota pale i le no poali se Paulo tatale so oma Yesu ta ua tui Tanielu ole a opo i atu ele a paina i lato e latatane a ole no poali e ponazia i le auro o iena o mai le mano i le lani o ia po ina mua i ta uma o le tua moni to atasi se Paulo tatale so oma Yesu ta ua tui Tanielu ole a opo i atu ele a paina i lato e latatane a ole no poali e tu io utalane ele a paina e lato e latatane a ole no poali e tu io utalane. Whaftaila whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa. Ele nei fo i tūla.